ime je Petar Benko, dolazim iz Zagreba, Hrvatske i već 2 mjeseca studiram na AP Multimedia Design. Razlog zašto sam došao ovdje tu veoma je jednostavan, zanima me programiranje, kodiranje i web dizajn. To mi je bilo jedna od mogućnosti da dođem i u Dansku studirati za besplatno, što je jako dobro. Isto tako imamo i stipendije koje su od 5 do 4.000 kruna ako radimo 43 sata mjesečno, što je veoma super. Isto tako grupe ovdje tu su veoma male, tu je od nekih 40 ljudi, što je veoma dobro zato što se profesori mogu usredotočiti na vas i ono što želimo više znati. Ako želite više znati, imamo dane mobilnosti 7.11. Na našoj stranici www.phbedu.com ako želite znati više i vidimo se taj dan.